Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse muri studio nanone tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuza kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo ari kuvugwa amakuru adasanzwe mu bice birimo teritwari ya Karehe, Mwenga, Uvira ndetse na Fizi. Tuza kunyaruka tukareba uko byifashe. Turareba rero mu mujyi wa Goma mugabo bita Joseph Kabila akaba akomeje kugaragara muri uyu mujyi wa Goma. Hari icyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwamuvuzeho ndetse banagaruka ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe. Ni mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye na Jeune Afrique, nabyo turaza kubigarukaho. Tubafite n'andi makuru agiye atandukanye kubera ko kuri ubu ngubu biravuga ko hari abarwanyi benshi cyane bo muri M23 barimo aberutse kurangiza imyitozo yatangirwaga mu bice birimo Rumangabo bakomeje kwishyikiriza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikoresho byabo bahawe. Kubera iki aba bari kwishyikiriza uruhande rwa leta, ndetse bikavuga ko abarwanyi baje gusobanura yuko hari n'abandi bagenzi babo bari inyuma bari kuva muri uyu mutwe barimo genda bishyikiriza uruhande rwa leta. Ibyo turaza kugenda tubigarukaho. Hari ibice kandi nanone byafashwe na Wazalendo. Ingabo z'u Burundi zatangaje ko nta kibazo namba zifite ndetse ziteguye gukomeza ibikorwa byazo yaba ibyo bakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye by'isi muri misiyo zigamije kubungabunga ndetse no kugarura amahoro. Ibyo turabigarukaho, ndetse ni mu gihe kandi bivuga ko hari abasirikare benshi cyane b'ingabo z'u Burundi bongeye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye bafatanya muri igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru yose mwegere hino tubigarukeho, dore ko mu by'ukuri turaza no kunyarukira ahangaha muri ibi bice byo muri Kamanyora. Haravugwa amakuru ki ahazakazibaho hose za Katogota. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho na kuri izi mikoro za Region Info. Mu by'ukuri tubihereye umuzini muzingo M23 ngo yaba yagambaniwe. Ibingibi rero bakaba bivuze babikomoje ku ruzinduko rwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho yahuye na mugenzi we umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Emir. Ariko ubundi hasigara ikibazo cyo kwibaza kiti kwari abakuru b'ibihugu cyangwa se bagara ibihugu bikomeye urumva kugana nta kibazo kirimo. Ariko M23 iti ibingibi birasa nko kugambanirwa mu biganiro turi kugira nayo. Qatar ikaba ari umuhuza, ati ibyo twaribonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye na diplomasi ndetse n'uburyo na politike irimo irarindwa muri iyi minsi. Turaza kubikomozaho nabyo tubigaruke kuko M23 yaba yagambaniwe. Ibyo ngibyo rero nabyo ube hafi kugira ngo tugende tubigarukaho kugeza kuri iyi saha. Turi ku itariki ya 3 nk'uko nabikomojeho, ni mu kwezi kwa kane. Turi ku munsi wa 5 w'icyumweru. Nyeka ko bamwe batangiye kwitegura kwerekeza muri weekend. Mu by'ukuri no kuvuga bayitangira ku munsi wa 5 rwose ari nabwo itangira. Uri abahanga bavuga ko weekend itangira ku wa 5. Benshi rero batangiye rwose kwitegura kuza kwienjoyinga cyangwa se kuza mu by'ukuri kujya muri weekend. Ubwo namwe rero mu by'ukuri mwiteguye rwose, niba murimo mwiteguye sava. Bo bitameze neza namwe umunsi kundi tugenda tubihanganisha, ariko ntugende udakande subscribe cyangwa se sabone hano kuri John Info. Mbere yuko tunakomeza banza ubikore like, share ibitekerezo cyangwa se inyunganizi turabyakira muri comment tukarushaho kugenda duhana ibitekerezo, ndetse ushobora no kujya muri group yacu ya WhatsApp twashyizeho ya Songa Mbere aho uhurira n'abandi ukabasha gukurikirana aya makuru 5 kuri 5. Reka twinjire nta gutinda hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhere hehe aya makuru? Tuyahere hehe mw'abantu mwe? Reka aya makuru tuyahere ku barwanyi ba M23 bakomeje kwishyikiriza uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na makuru avuga ko mu by'ukuri abarwanyi benshi cyane barimo aba AFC/M23 ndetse na twirwaneho bagera kuri 6
ndetse n'abarwanyi ba M23 benshi barimo baherutse guhabwa imyitozo mu kigo cya Rumangabo baje kwishyikiriza rero kwa ruso y'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacika uyu mutwe ndetse bacikana n'intwaro zabo nyuma yo kumanika amaboko bakagera imbere ya FARDC. Batangaje byinshi bavuga ko bati si twe twenyine gusa, muraza kubona n'abandi, hari abandi benshi bari inyuma barimo gupanga nabo kuva muri uyu mutwe 23. Mu byo bavuze ko uyu munsi batagihabwa intwaro, basobanuye ko uyu munsi batagihabwa imishahara yabo, ndetse bamwe muri abo bavuga ko n'ubundi bari bajyanweyo nta bushake, bari bashyizwe muri uyu mutwe wa M23 muri bya bikorwa M23 yagendaga mu bice bigiye bitandukanye igafata urubyiruko ikajya kubashyiramo ibitekerezo byo kumva ko bagomba kurwanya ubutegetsi buriho, bakajya kumva ko bagomba guhangana na leta iyobowe na Felix Tshisekedi. Aba rero bati bamwe mu bageze ahangaha harimo n'abo ngabo, abandi kandi nanone harimo n'abandi n'ubundi bari basanzwe bari muri iyi mitwe bamaze kugenda bavuga ko babirambiwe. Hari n'abandi bari muri twirwanira rero bakaba bamaze kumanika amaboko, ndetse baje bari kumwe n'intwaro zabo zirimo izo mu bwoko bwa AK47 nizo ziganjemo nk'uko bigaragara, nizo ntwaro abangaba bageranye ahangaha muri bice. Bavuze ko bakoze urugendo rurerure mu by'ukuri, ariko babanje no kubitekereza igihe, kandi ko uramutse ucitse muri abarwanyi ugafatwa ugerageza gukora icyo gikorwa ngo ushobora no kugirirwa nabi. Ari nayo mpamvu bavuga ko babikoze babikuye ku mutima, kubera yuko babizi neza ko baramutse bafatiwe muri icyo gikorwa cyo kuba bacika ngo bishobora kuba mu by'ukuri byababera imbogamizi zikomeye cyane, harimo no kuba bakwicwa. Abangaba rero mu by'ukuri ngo bakaba bamaze kwishyikiriza koalisiyo ya Kinshasa muri Kivu y'Amajyepfo, bavuye ku ruhande rw'abarwanyi ba AFCM 23 nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho. Ni intsinzi ikomeye cyane, ariko muraza kubakomera amashyi nibageraho bita Rumbishi, bamaze kuyikontorora 100% Rumbishi. Ubu ngubu kimwe mu bice bimaze igihe bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 irimo iragerwa amajanja. Isaha iyo ariyo yose ushobora kumva bakubwiye bati Rumbishi tombe, kuko ubu ngubu nyuma yo gufata bita utu duce twa Kaziba, nyuma yo kutugeramo so utwo duce twonyine gusa, nyuma yo kugeraho bita Mwimanyi, nyuma yo kugeraho bita Runegenege, nyuma yo kugeraho bita za Mugugwa, ubu ngubu tuvugana abasore barimo kwitegura kwinjira muri Rumbishi. Nyuma yuko iyi Rumbishi hari uduce tumwe twayo twamaze gufatwa, yamaze kuba sous contrôle. Amakuru tujya aravuga ko isaha yari yose haturutse kuri situation y'imirwano iri kubera muri utu duce, ndetse n'uburyo ki VDP Wazalendo bakomeje kugenda bitwara neza imbere y'abarwanyi ba M23. Isaha yari yose dushaka kumva ko aka gace kabaye tombe. Si ibyo bice byonyine gusa byakomeje kugenda byumvikana imirwano ndetse n'intsinzi, kubera ko ku munsi w'ejo tariki 2 byari kuwa 4 aho bita centre ya Chimbambo, imidugudu ya Bikari, ku Depoti, Nyarugasha ndetse na Kusiya yo muri teritwari ya Karehe, hafi no muri groupement ya Ziraro kabisa. Utu duce twafashwe cyangwa se twabohowe tuvanwa mu maboko ya 23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abigaragaza. Murimo murabyumva rero. Ubu ngubu dukomeje kandi nanone mu makuru ari kuvugwa no muri Kivu y'Amajyepfo, ibitero by'indege byakomeje kugenda byumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga bati ni iz'igisirikare cya Leta ya Kongo, abandi bakavuga bati izi ni drone z'uruhare rwa 23 muri Minembwe ku kibuga cy'indege cyaho. Ku munsi w'ejo humvikanye kurasana gukomeye cyane, ndetse kumvikanyemo n'indege zitagira abadereve zizwi nka drones, ndetse byaraje bigera no muri Minembwe centre nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Abarimo twirwaneho bamaganye ibyo bikorwa, bavuga ko izo drone mu mashusho yagiye ajya hanze bagaragaje inka, bavuga ko ibikorwa byo kurenga ku burenganzira bwa muntu, kuko izo drone ngo zangije imitungo yabo, aho bavuga ko rwose ngo izi nka zaje ziraraswa. Ni inka nyinshi cyane zagaragaye, bivuga ko rero zarashwe n'izo drone. Mu makuru yagiye atangazwa hirya no hino yakurikiye ayo mashusho, habayeho rero kwamagana ibyo bitero bya drone byishe inka.
abantu batandukanye bagaragaje ku mbuga nkoranyambaga akababaro ndetse no kwamagana ibitero bya drone byishe inka nyinshi mu gace ka Minembwe ku wa kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo ngira ngo tuyagaruke, na makuru akomeje kugenda asirikira. Amasoko atandukanye avuga ko inka zibarirwa muri za mirongo zishwe n'ibitero by'indege birimo iza drones mu duce turimo Irundu ndetse no muri muri karere ka Minembwe. Irundu ni kamwe mu duce tubarizwa mu Minembwe. FARDC, igisirikare cya FARDC gishinjwa ibyo bitero by'indege muri ako karere, gusa ntacyo bigeze batangaza. Uwo bita Sebagabo Mufashi ukuriye societe civile mu Minembwe mu butumwa yatanze yavuze ko hapfuye inka barababana ndetse n'izindi nyinshi zirakomereka. Yongera ati ni ibintu byababaje abantu benshi hano, inka nazo ati se zirazira iki? Uyu Mufashi avuga ko izo nka zishwe zari ziraho zisanzwe ziba, ari ibitero byazisanze, ndetse bivuga ko amashusho ateye ubwoba y'inka nyinshi zapfuye yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu batandukanye. Se bagavuga ko inka nyinshi zapfuye mu bitero byagabwe kwa kabiri. Amashyirahamwe amwe n'amwe akaba y'abaturage b'abanyamurenge yamaganye ibyo bikorwa. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ingabo za FARDC zatangaje ko zifite intego yo kwisubiza agace ka Minembwe kafashwe n'inyeshyamba zitwirwaneho bafatanyije na M23 mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025. Muri ntangiriro z'umwaka nibwo iki gice mu by'ukuri cyafashwe. Nababwiye ko rero muri aya makuru ndaza kugaruka ku byavuzwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko turaza kubigarukaho ku musozo w'aya makuru, turebe ese uyu mukuru w'igihugu gikomeye cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iki yavuze mu ijambo yavuze ku munsi w'ejo. Ijambo yavuze ku munsi w'ejo rwose rikomeye cyane, turaza kubigarukaho. Tukurarikiye kuza gukomeza kuba hafi kugira ngo uze gukurikirana iby'aya makuru umenye uko byifashe. Tugenda tunyarukira no mu bindi bice, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Biravuga ko hari bimwe mu myanya yari isanzwe iri mu maboko ya M23 yumvikanyemo imirwano guhera ku munsi w'ejo, ndetse biza kurangira iyi myanya ubu iri kubarizwa mu maboko ya Wazalendo, kuko abarwanyi M23 baje kwisohokamo nyuma yuko habereye imirwano ndetse yahitanye na benshi muri abo barwanyi. Nk'uko bivugwa, biravuga ko birindiro bya M23 byari biri makuru ndetse n'abandi bagaragaraga aho bita Budidia, aho bita Mabu, Butambisi ndetse n'aho bita Mapendano batakiri kuhabarizwa bitewe n'imirwano yabaye guhera ku munsi w'ejo, bikaza kurangira basubijwe inyuma kubera ibitero bikomeye cyane byari biri kumvikana muri ibi bice, byasize n'ubwo bukomeye cyane mu batuye utu duce twanga muri teritwari ya Walikale, kubera ko bamwe mu baturage babonye ko bitaza gushoboka, bashaka guza guhitanwa n'ibyo bisasu byari birimo byumvikana aho ngaho, ndetse n'amasasu mato bahitamo guhunga. Biravuga ko intwaro zirimo Launcher 7, AK47, machine gun ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zikomeye cyane PKM, arizo ntwaro zari ziri gukoreshwa n'abarwanyi ba Wazalendo hano muri bice ubwo barimo bahanganye n'umutwe wa 23, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukaho cyangwa se amakuru turi kwakira agenda abivuga. Ubutegetsi bw'u Burundi bwagaragaje ko nacyo gifatika cyaturutse ku byabaye ku ituruka ry'ibisasu, ndetse bagaragaza ko nta gikuba cyacitse, bagifite ubushobozi bwo gucunga ndetse no guhangana n'umutekano w'igihugu, bityo ntawe ukwiye kubyuriraho ngo abe yavogera ubutegetsi bw'u Burundi. Bavuze kandi ko ibikorwa basanzwe bakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gufatanya na FARDC mu kurwanya ishyamba za M23 biza gukomeza nta gihindutse, ndetse umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB Oscar Baratuza yavuze ko nta n'umwe ukwiye kumva ko ari igikuba cyacitse kandi byabaye. Akomeza gutsimba, arasobanura ko byatewe n'impanuka. Babanye n'amakuru akomeje kugenda avugwa na bamwe avuga ko byaba byaratwitswe ku bw'akagambane, cyangwa se hari abohereje iyo ibisasu birabitwika, abandi bakavuga bati harabagiye babiturikirizayo. Ibyo byose bikaba mu by'ukuri byakomeje kugenda bivuga, ariko Burundi bukaba buri guhakana amakuru, bukaba babwemeza ko ari bisanzwe byaje kuba bibaho, ari impanuka isanzwe yabayeho, hadakwiye kuvugwa ko rero mu by'ukuri ari ikindi kibazo cyabiteye. Ubwo ni Burundi busobanura ku bikomeje kugenda biba.
ati hagomba kuba uburyo buhamye Yolanda Macron ku mafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ibi abitangaje nyuma y'uko hakomeje gucicikana inkuru zivuga ko amafaranga yatangwaga n'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi agera kuri miliyoni 20 z'amayero mu gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu majyaruguru ya Mozambique muri Cabo Delgado ashobora kuba agiye guhagarara kubera ko izo ngabo z'u Rwanda zashinzwe kugira uruhare mu burasirazuba bwa Congo zisabwa guhagarika ibyo bikorwa n'ibyakorwa. Ubu bakavuga ko hagiye gukurikiraho ibihano. Reka twumve icyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yaje kubigarukaho nyuma y'uko ibitangazamakuru birimo Le Monde, birimo WSG.com ndetse byakomeje kugenda bishyira hanze inkuru zishimangira ko ibyo ngibyo umwanzuro w'ubumwe bw'Uburayi wafashwe ari ntakuka. Yatangaje ko u Rwanda rwamaze igihe kirekire, ngo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron asobanura kuri iki kibazo yavuze ko u Rwanda rwamaze igihe kinini rwikoreye rwonyine umutwaro ujyanye no kurwanya ibyihebe muri Mozambique. Ashimangira ko igihe kigeze ngo habeho uburyo buhamye kandi burambye bwa mikoro ashyigikira ibi bikorwa. N'amagambo atangaje nyuma y'iminsi mike u Rwanda ruvuze ko rwiteguye gukura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe cyose nta buryo buhamye bwo gutera inkunga ubutumwa bwo kurwanya ibyihebe buhari. Ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa tariki 27 Werurwe cyatangaje inkuru ivuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uherutse gutangaza kuzahagarika ibikorwa byo gutera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda ziri Mozambique. Tariki ya 2 Mata ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko u Rwanda rwashatse uburyo bumeze nk'ubwa Dawidi na Goliyati, aho ngo nyuma y'ibihano rwafatiwe na Amerika rwahise ruvuga ko rugiye guhagarika ibikorwa by'ingabo zarwo muri Mozambique. Yolanda Macron yagarutse kuri izi nkuru zombi asobanura ko icyo u Rwanda rwifuza ari uburyo buhamye bwo gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya ibyihebe kuko rwikoreye uyu mutwaro rwonyine igihe kinini. Ati u Rwanda ntabwo ruzasaba amafaranga y'inyongera mu kigega cy'i Burayi gishinzwe amahoro, ibyo bireba Mozambique. Ibikorwa u Rwanda rwakoze byo kohereza ingabo bisaba ko habaho uburyo buhamye bwa mikoro, kandi ibyo bireba guverinoma ya Mozambique n'abafatanyabikorwa bayo bafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado nk'uko byari bisanzwe bimeze. Ibitari ibyo u Rwanda rwishimiye ko rwatanze umusanzu rufatanyije n'abanyamozambique mu kurwanya ibyihebe, gucungira umutekano abaturage ba Cabo Delgado, rugafasha no kugira ngo ishoramari ryongere gukorwa. Magingo aya u Rwanda rufite ingabo n'abapolisi 6,300 muri Mozambique bavuye ku 2,000 bari baworohejwe mu 2021, bongerewe nk'uburyo bwo kurwanya ibyihebe mu kuziba icyuho cyari cyasizwe n'ingabo za SADC mu 2024. Ibyo Mozambique yari yishimiye cyangwa se yagaragaje ko inyuzwe nabyo. Reka nk'uko nabigusezeranyije tunyarukire ku ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump. Ati mu kubwira igihugu cye ibishya ku ntambara ya Iran mu ijambo henshi ku isi bari biteze, Perezida Trump yavuze ko intambara kuri Iran ari ishoramari ry'ukuri ku hazaza haba Amerika n'ibiragano bizaza. Mu gihe abategetsi benshi ku isi bakomeje kumwereka ko binubira iyo ntambara itinze, Trump yagarutse ku burebure bw'intambara zo mu kinyejana cya 20 n'icya 21, avuga ko zamaze imyaka, nyamara ngo iyi imaze iminsi 32 gusa. Abasesenguzi batandukanye bavuze ko mu ijambo amaze gutangaza Trump atatanze umucyo ku cyerekezo cy'intambara mu burasirazuba bwo hagati, kandi ahanini yagarutse ku bintu yagiye avuga mu minsi ishize imbere y'abakuru b'ingabo na diplomasi ya Amerika baraho yari arimo avugira. Trump yavuze ko Iran yari neza ku muryango wo gucura igisasu kirimbuzi, ariko ubu itagiteye inkeke Amerika kubera intwaro kirimbuzi. Ati ubu ingabo zirwana mu mazi za Iran ntizikiriho, igisirikare cyo mu kirere cyarasenyutse, abategetsi benshi muri bo ubu barapfuye. Yasubiyemo ko ibihugu bikeneye ibitoro byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bikwiye gufata iya mbere mu gufungura umuhora wa Hormuz. Nk'uko yabivuze imbere, n'ubu yagize ati ibyo bihugu bidashoboye kubona ibitoro byinshi byanze kuza mu guca umutwe Iran nibigira ubutwari bikerewe bijye mu muhora wa Hormuz biwufate biwurinde.
Trump yongeye kwigamba ko nka perezida wa 47 wa Amerika ari we wahagurutse akarwanya ubutegetsi bwa Iran, ashinja iterabwoba no kwica. Yasubiyemo nanone ibyo yavuze mu minsi ishize ati tugiye kubakubita bikomeye mu byumweru 2 kugeza kuri 3 tubasubize mu gihe cy'imyaka yibuye aho bakwiye kuba bari. Abategetsi ba Iran ntibarasubiza ku ijambo rya Trump, ariko barahiye ko Iran izakomeza kwirwanaho kandi itigeze isiba Amerika agahenge nk'uko Trump yari yabitangaje ku wa gatatu, bavuga ko hatanzwe agahenge k'intambara kuri Iran. Uyu nguyu rero uyu mutegetsi yavuze ko mu by'ukuri ibyo bitigeze bibaho, ko batigeze basaba imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ihagarike imirwano, kuko biteguye gukomeza kwirwanaho no kwirwanirira ndetse no kurwanira igihugu cyabo.